Imana yantahuje. Kuna jambo moja Mungu amenipa kuelewa. Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe tena. Nuko Imana ikunda abantu batebana nayo gusumba biruka mu bikorwa badatebana nayo. Ni sababu Mungu anapenda watu wanayekawia naye kuliko watu wanakimbia kwa majukumu yao. Reka ndabisubiremo neza mu vyuma. Ninarudi pia msikie. Imana irakunda abantu batebana nayo gusumba biruka kuyikorera muga badafise umwanya wo gutebana nayo. Mungu anapenda watu wanakawia naye kuliko watu wanakimbia kufanya kazi zake pasipo kukawia na Mungu na kufanya mapenzi yake. Reka dukomera amashimano. Pigieni makofi Bwana Mungu. Imana nishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ninawasabahi mara tena kwa jina la Yesu. Ndashaka uramutse mugenzi wawe. Ninakuomba umsabahi ndugu yako. Umubwire uti wagize neza kuba muri kino kibanza. Mwambie umefanya vema kuwa katika uwanja huu. Uti wagize neza kuba muri kino kibanza. Umefanya vema kuwa mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Uramutse neza umubwire uti ntusamare. Msalimie, mwambie usizubai. Ntusamare. Usizubai. Hari icyo Imana igomba kuvugana nawe. Kuna kile ambacho Mungu anaenda kuongea na wewe. Imana nishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Muriteze kumva icyo Imana ivuga. Mnajiandaa kupokea kile Mungu ataongea. Niba muvyitezaho muri muvuge muti amen. Ikiwa mko tayari semeni amen. Aho muri muvuge muti amen abo mucarama bakizwa mu izina rya Yesu. Pale mlipo semeni amen, watu wa Charama waokoke kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Nashaka undabire mugenzi wawe ko aravuga amen. Muangalie ndugu yako, uangalie kama anaongea amen. Usanze atari karavuga amen. Ukikuta haongei amen, ucumaze uti iyo nzigo wayikuye he? Mwambie hiyo ghadhabu umeitoa wapi? Haleluya. Haleluya. Tukuti amen. Semeni amen. Abari hano tuvuge amen. Wale huku semeni amen. Haleluya. Haleluya. Tukiriza Imana karuru. Haleluya. Bwana kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Tuga amen. Haleluya. Haleluya. Ushindi ni Imana yacu. Ushindi ni wa Bwana Mungu wetu. Haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Hari ubwiza bw'Imana muri kino kibanza. Kuna utukufu wa Mungu mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Gira mugenza uti hari ubwiza bw'Imana. Mwambie ndugu yako kuna utukufu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ubugira kandi n'umunezero kubana namwe. Pia ni furaha nyingi kuwa nanyi. Ngiye kubandanya n'ivyo natanguye mu gatondo. Ninaendelea pamoja na sehemu ya asubuhi. Abibuka amajambo twize tuduze ibiganza. Wanaokumbuka lengo la asubuhi pungeni mikono juu. Yabahezagiye. Je, mmebarikiwa? Muribuka umuntu bita Maria. Mnamkumbuka Maria? Muramwibuka na Marita? Mnamkumbuka Marta? Mbega mukunda nde? Je, mnampenda nani? Inde. Haleluya. Jumbi higisho mwaifashe. Ninasikia mafundisho mmeyachukua kabisa. Haleluya. Haleluya. Gira mugenza utijyo nibanga ry'abaje kare. Mwambie ndugu yako hiyo ni siri ya waliokuja mapema. Abantu baza bacerewe hari ibintu bizokoma bibacika. Watu ambao wanakuja wakikawia kuna mambo yatawatoroka. Imana nishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Twenda kusoma neno la Mungu. Luka igice c'10. Luka mlango wa 10. Turasoma duhera ku murongo wa 38. Tutasoma kuanzia 38. Turageza ku murongo wa 45. Tutashia 45. Imana nishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Turagiye gusoma. Tutasoma. Sinzi ko baza kudufasha mu Kirundi. Watatusaidia kwa Kirundi kule, Mama Bella chukua Bible ya Kirundi. Haleluya. Amen. Imana nishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Tasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Jambo ry'umutwe rivuga ngo Marita na Mariya. Maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiza mu nzu yiwe. Uwo yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana byinshi, aramwegera aramubwira ati mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa, nuko mubarira mfashe. Umwami Yesu aramwishura ati Marita,
Marita, uriganyira wigora muri byinshi, ariko ibikwiye rwose ni kimwe, kuko Mariya ahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Amen. Amen, amen. Reka dukomere amashimana. Tutapigia makofi Mungu. Tutasoma kwa Kiswahili. Imana nishimwe cyane. Amen. Imana iriko irakomeza kutwigisha ikintu gikomeye cyane. Mungu anaendelea kutufundisha mambo mazito sana. Hano dufise abantu babiri. Hapa tuna watu wawili. Bose bakiriye Yesu mu nzu. Wote wamempokea Yesu ndani ya nyumba. Umwe yitwa Maria, uwundi yitwa Maria. Mmoja ni Maria, mwingine ni Marta. Ariko ijambo ry'Imana ritweretse ko abantu babiri bakiriye Yesu bamwakiriye mu buryo butandukanye. Lakini watu hao wawili wamempokea Yesu kwa aina mbili tofauti. Umwe achakira Yesu, mmoja kwa kumlaki Yesu mu nzu yiwe, katika nyumba yake. Yateye yiruka aja kumuronderera ivyafungura. Upesi amekimbia jikoni kuandaa chakula cha kumpokea. Uwundi ntiyateye aja kumurondera ivyafungura, ahubwo yabanje kwicara ngo ku birenge vyiwe. Mwingine hakwenda jikoni kuandaa chakula, bali amekaa miguuni pake. Nabibabwiye igihe nasoma no majambo. Nimewambia wakati nimesoma maneno haya, sinatahuye igituma Yesu yabwiye Marita ngo uriko urarushwa na byinshi ukamenga rikaramukarira kandi womenga niwe rikakora igikorwa ciza cyane. Sikutambua sababu gani Yesu akamwambia Marta, umesumbuka bure sababu hukuchagua kilio bora zaidi ya mwingine. Haleluya. Amen. Hari kintu Imana yantahuje. Kuna kitu kimoja Mungu amenipa kuelewa. Haleluya. Amen. Hari kintu Imana yantahuje. Kuna jambo moja Mungu amenipa kuelewa. Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe tena. Nuko Imana ikunda abantu batebana nayo gusumba biruka mu bikorwa badatebana nayo. Ni sababu Mungu anapenda watu wanayekawia naye kuliko watu wanakimbia kwa majukumu yao. Reka ndabisubiremo neza mu vyuma. Ninarudi pia msikie. Imana irakunda abantu batebana nayo gusumba biruka kuyikorera mugabo badafise umwanya wo gutebana nayo. Mungu anapenda watu wanakawia naye kuliko watu wanakimbia kufanya kazi zake pasipo kukawia na Mungu na kufanya mapenzi yake. Ikosa Marita yakoze nuko yagiye gukora ibikorwa adafitanye ubucuti na nyene ibikorwa. Kosa Marita alilolifanya ni sababu amekimbia kwa majukumu bila kuwa na uwasiliano bora na Mungu. Reka ndababwire kino kintu. Acha niwaambie jambo hili. Dufise abavuga butumwa benshi. Tuna wainjilisti wengi. Dufise abaririmbyi benshi. Tuna waimbaji wengi. Dufise abasenzi benshi. Tuna waombaji wengi. Haleluya. Haleluya. Mukigituma, lakini sababu usanga muri abo bavuga butumwa, kati wainjilisti hao, muri abo baririmbyi, kati waimbaji hao, muri abo bakozi b'Imana, kati wahudumu hao, usanga mwishari, unakuta kuna wivu, usanga mwo kugwana, unakuta kuna ugomvi, usanga mw'ivyaha vyinshi, kuna dhambi za aina tofauti. Ukibaza ivyo bintu babikura he? Unahisi hiyo mambo inatokea wapi? Babuze ikintu kimwe, wanakosa jambo moja, bafise ibikorwa muga ntibafisanye n'ibikorwa, wana kazi lakini hawana wasiliana na Mungu. Ndabisubiyemo, bafise ibikorwa muga babuzenye n'ibikorwa, wana kazi lakini mwenye kazi hawana naye. Iki rero nico kibazo ishengero rifite. Hili ndilo jambo kanisa linalo. Dufise abantu bakunda gusirimba cyane. Tuna watu wanapenda kumchezea Mungu. Mukubabwira ati fuka musome jambo ry'Imana, lakini ukimwambia piga goti uombe usome neno, ivyo ntubabazi, muda huo hawana. Mukumuhaye mikrofoni, lakini mkimpa mai atesigura hubiri, arashusha abantu akabashusha, wata na wachangamsha, amen 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 amen, mugabo arabubwo buzima. Lakini ukiangalia maisha ya mtu huyo nta bucuti afitanye n'Imana, unakuta hana uwasiliano na Mungu. Data, Imana ikiraduhamagarira kugirana ubucuti nayo. Ndugu zangu, Mungu anatuitia kuwa na uwasiliano bora na Mungu. Nico gituma, na ndio maana natahuri ngani usanga abantu bafise umwete mu bikorwa by'Imana. Sielewi sababu gani watu wanakuwa na juhudi kwa kazi za Mungu, ukachusanga ni mboregwa, lakini unawakuta ni walevi, ukachusanga na basambanyi, unawakuta ni wazinzi, ukachusanga ntibazi kupata abagore babo, unakuta hawajui kuteka vizuri wake zao, atachanwa cha Mungu ushobora kuona, unakuta hawana tunda la Roho ndani yao. Ukibaza bino bintu bigenda gute? Unahisi je, haya mambo yanatokea wapi? Uko bakunze ibikorwa muga badafisanye n'ibikorwa. Ni sababu wamependa kazi lakini mwenye kazi hawamjali. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Tugirize ibiganza Imana yacu. Fungeni mikono kwa Mungu juu. Haleluya. Haleluya. Urakeneye kugiranira ubucuti n'Imana yawe. Unahitaji kuwa na uwasiliano bora na Mungu. Hari kintu kintangaza. Kuna jambo la mshangao. Yesu yaraza gukora ibitangaza. Yesu alipomaliza kufanya miujiza, kumugoroba, jioni, yacha asiga ba Petero, anawaacha wa Petro, agasiga na ba Yohana, anawaacha wa Yohana. Uraza ho yachaja, najua kwenye alienda, yachaja hehe, alikuwa na
kwenda wapi? yacaja he? Alikuwa anapenda wapi? yacaja ku musozi. Alikuwa anaenda mlimani. kubera iki? Sababu gani? yari yaratahuye Alikuwa na siri gukora ibikorwa vya se, kufanya kazi ya babaye atafitaniye ubucuti na se, bila kuwa na wasiliano bora na baba. akamaro bifite, Anajua hayana maana. nico gituma yakora ibikorwa vya se. Ndio maana alifanya kazi za babaye. Akagenda kwa se, Basi anaenda kwa babaye, wanaomba, agasenga, anaomba, akisonzeza, anafanya kifungo. bukeye agasubira mu bikorwa. Asubuhi yake anarudi kwa kazi. ibimenyetso n'ibitangaza vyamuherekeza. Na ndio maana mama miujiza na majira vilikuwa vinafanyika. kubera iki? Sababu gani? igihe cyose, Wakati wote yamana ubucuti na nyene ibikorwa. alikuwa na wasiliano bora na babaye. Imana nishimwe cyane. Mungu atukuzwe tena. mwene data uri kuranyumviriza, Ndugu yangu naye nisikilize. ibikorwa uri kurakora udafitaniye ubucuti n'Imana, Kazi unazozifanya bila wasiliano bora na Mungu, uzotangara mwijuru atagikorwa usanze wewe. utashangaa kukuta mbinguni huna kazi. hari igihe mwijuru uzosanga atagikorwa wigeze ukora muri ino si. Kuna wakati mbinguni utakuta hukukuwa na kazi duniani, kubera ibyo wakoreye Imana udafise iyo Mana ntabyiza. sababu kazi ulizozifanya kwa ajili ya Mungu na hauna Mungu wako, yani hizo kazi Mungu hazijui. iyo bakurungitse muri misio kanaka, Wanapokutuma kwa mission fulani, wakurungitse muri misio, aliyekutuma kwa mission hiyo arakumenya ibi na biriya uzokenera, anakujua kila kitu utakachohitaji. mugi iyo wiyadukije, Lakini ukijivumbua, ntacyo urondera ku muntu n'umwe. humuulizi mtu yoyote. reka ndababwira kintu kimwe, Hacha niwaambia hiki namwe jambo, mugabo ingene mukorera Imana. iweni makini kwa jambo la kumtumikia ijambo Mungu. ry'Imana mu cyete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, Waraka wa kwanza wa Petro kuandikia wa Korinto, igice cya gatatu umurongo w'icumi, mlango wa 3 mstari wa 10, havuga ngo anasema hivi: ngo umuntu wese mtu yeyote ngo abe maso, awe macho ingene yubakira kuri iryo tanguro. jinsi anavyojenga kwa msingi huo. bene data, Ndugu zangu, ni ijambo ry'Imana, ni neno la ngo Mungu. umuntu wese Kila mtu abe maso, awe macho ingene yubaka kuri iryo tanguro. jinsi anavyojenga kwa msingi huo. Bibiliya igitangura kuvuga ingene abantu bubaka, Biblia inataja jinsi watu wanajenga. harabubakisha amafeza, Kuna wanaojenga kwa harabubakisha fedha, amabuye, kuna wanaojenga kwa mawe, harabubakisha kuna n'ibihunda. wanaojenga kwa nyasi. mubaze mugenza uti sinzi ivyo uri kurubakisha, Muulize ndugu yako, sijui ni jinsi unavyojenga. ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Lakini neno lasema hivi: ivyo bikorwa vyose hizo kazi zote bizocishwa mu muriro, zitapitishwa motoni, bizocishwa mu muriro. vitapitishwa Imana motoni, iraba ico vyari ili birimo, Mungu aone kilikuwa ni kipi. bisigura ngo igikomeye si ibikorwa, ahubwo igikomeye ni kiri mu bikorwa. Jambo la maana si kazi, bali jambo la maana ni kile kiko ndani ya kazi. bene data, kuno kuri murakeneye kukumva, Huyo ukweli ni lazima ujue. Imana ntiravye ishinga n'ibikorwa, iravye ishinga n'icinyegeje mu bikorwa. Mungu hahusiki na kazi, bali anahitaji siri iliyo ndani ya kazi. bisigura ngo Tafsiri ya kwamba ibikorwa byose kazi zote bimaze gucishwa mu muriro, zikipitishwa hari ikintu motoni, cyantangaje. kuna jambo lilinoshangaza. ndakeneye abantu nka batanu ngaho banyaruke Nahitaji ngaho, watu 5 waje upesi, abahizi munyaruke ngaho imbere. washujaa 5 wafike huku. reka mbanze mpamagara abantu babiri, abandi muraza mu nyuma. wawili kwanza mje, zamuzanye intebe, zamuzanye muje na intebe, viti vyenu, muzishire ngaha nyene, muje na viti vyenu hapa. hari ikintu ngomba ndabereke. Kuna jambo moja nataka Imana nishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. zishire ngaha inyuma nyene, Muziweke hapo aho hapo. inyuma gatoya. Rudisha nyuma kidogo. Imana ibahezagire cyane. Amen. Hapo hapo. ni muze rero ngaha imbere. Joni huko sasa. Imana ishimwe cyane. Amen. hano dufise abakozi b'Imana Hapa babiri, tuna watumishi wa Mungu, bose bakoreye Imana, wote wamemtumikia Mungu. Haleluya. Haleluya. uyu yarisonzeshe, Huyu amefunga. yahamagaye umuntu umwe azariruka inyuma y'uwo muntu. Naita mtu mmoja aje nyuma ya huyu mzee hapa. atamukoresha ubuhizi, Wewe uje upesi ukimbie. uyu muntu yarasenga. Huyu mtu alikuwa icyo akiomba. gikorwa mugira mubone, Hiyo kazi mnayoiona, banza urindiye. wewe subiri kidogo. hari abantu bihuta kuja mu masezerano hataragera. Kuna watu wanakaribia ahadi na bado muda. mwitondera amasezerano y'Imana. Nenda taratibu kwa ahadi za Mungu. bwira mugenza uti uzoshikirwa. Wewe mwambie ndugu yako utafikiriwa. Aroni igihe cyawe kigiye gushika nawe. Aroni, wakati wako Imana unakaribia. iguhezagire cyane. Mungu akubariki. ariko umwanya kitarashika, Lakini wakati bado muda, urarindira gatoya. subiri kidogo. Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe tena. Haleluya. Haleluya. uyu ni umukozi w'Imana. Huyu ni mtumishi wa kiriya Mungu. ni igikorwa cy'amasengesho cyaje nyuma yiwe. Ile ni kazi ya maombi yako Inyuma yiwe iko neza. nyuma yake.
sivyo yakoze gusa, siyo tu yarafashije n'aboro, alisaidia watu. Igikorwa cyo gufasha aboro zuriruka inyuma. Wewe ambaye umesaidia umuntu, wewe njoo upesi, wabonye igihe kiwe cyashitse, wakati wake umefika. Imana nishiwe cyane. Amen. Ariko nawe sindaguhamagara, nawe rindira abantu bihutira mu masezerano. Subiri kidogo, ahadi yako bado. Imana nishimwe cyane. Amen. Sivyo gusa, si hiyo tu, yarasenze, ameomba, yarafashije ipfuvyi, amesaidia mayatima, yaravuze n'imisozi kuvuga ubutumwa, alipanda milima kwa injili. Ndakena igikorwa cyo kuvuga ubutumwa naco kizi, ninahitaji kazi ya injili. Mama ya Samaya, yule mama amefuba, njoo pia, reka duhamagara uwundi, acha mwingine aje. Basi Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki. Gira mugenza utibera maso amasezerano yawe, mwambie ndugu yako uwe macho ahadi yako. Hadi Imana izo guhamagara isange sihuri. Kuna wakati Mungu atakuita na baraka yako utaichukua. N'ubuhanuzi bukomeye. Hii ninayoifanya ni unabii. Aya makosa abantu bariko barakora na makosa y'ubuhanuzi muri ko. Haya makosa mnayoyafanya ni makosa ya unabii. Imana ikiravugana nawe, Mungu anaongea na wewe. Sivyo gusa, si hayo tu. Uri yaravuze ati, uri anasema sinavuze ubutumwa gusa, sikuhubiri tu, naratanze nishikanwa mu rusengero, nimetoa sadaka kanisa. Igikorwa cyo gutanga mu rusengero kiza kiriruka, kazi ya sadaka njoo. Imana iguhezagire cyane, Imana iguhezagire cyane, Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Haleluya. Amen. Imana nishimwe cyane. Amen. Reka ronde abereke ikintu. Acha sasa niwaambie. Huyu ni umukozi w'Imana. Huyu naye ni mtumishi wa Mungu. Nawe nanje ndasenga. Naye anasema na mimi naomba. Igikorwa cyo gusenga kinyaruke. Kazi ya maombi ije upesi. Imana yacu yuzuye Mungu. Mungu wetu ni mwema. Bwa mbere none ubu naho birakunda. Hivi sasa ameferi mwanzo kwa sasa. Imana yawe igiye kungali matumaini. Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe. Ati sugusenga gusa. Sio kuomba tu. Najipfuvyi narazifasha. Na mimi wajane ni wasaidia. Kazi ya wajane ije upesi. Sivyo gusa. Si hiyo tu. Atereka jewe. Mimi narubatse n'ingoro y'Imana. Nilijenga kanisa la Mungu. Kazi ya kujengea. Haleluya. Haleluya. Ikanguro ryaje abantu barakanguranwa. Wakati wa msho ariko nimusimire ikanguro rije. Wakati wa msho unakuja. Angalia roho zinazoanza. Kwa haba chabaja mu mubiri. Sababu kuna watu wanaenda kifo. Baje bariruka. Ndio mama unaona wanakuja wakikimbia na wakapotea. Ariko abakozi b'Imana tubona neza. Lakini kuna mtumishi wa Mungu Imana nisima cyane. Haleluya. Ukomera amashimana. Makofi mengi kwa Mungu. Haleluya. 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 Sivyo gusa. Si hayo tu. Ati jewe nari n'umuprotokole. Igikorwa cy'umuprotokole mikize. Na mimi ni Haleluya. Haleluya. Urazimiye. Subira hariya. Imana nishime cyane. Mungu asifiwe. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki. Zangira nivyo kwa bizoca mu muriro. Labda hizo ndizo kazi zitapitia motoni. Bigahakwa ariko nibishi. Na mwishowe havitaungua lakini vitapona. Imana nishime cyane. Mungu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Aba bantu mubona atari abakozi b'Imana. Hawa watu si watumishi wa Mungu. Mukijambo ry'Imana ryavuze ngo. Kile neno limesema hivi. Imana Mungu izoca rero icisha ibyo bikorwa byabo mu muriro. Mungu atapitisha kazi hizo motoni. Ubu rero Imana igira ibicise mu muriro. Hivi sasa kazi zinapitia motoni. Gira mugenza uti mwijuru tuzotangara. Mwambie ndugu yangu mbinguni tutashangara. Haleluya. Haleluya. Mwijuru mubwire uti tuzotangara. Mwambie mbinguni tutashangaa. Haleluya. Haleluya. Mwijuru tuzotangara. Mbinguni tutashangaa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abambere bazoba bahimba. Neno la Mungu lasema wa kwanza watakuwa wa mwisho. N'abayuma bashobora kuba bambere. Na wa mwisho labda watakuwa wa kwanza. Ibikorwa byabo bigiye gucishwa mu muriro. Kazi zao zitapitishwa motoni. Gira mugenza utugaba ingene uri kurakora ibikorwa by'Imana. Mwambie ndugu yako angalia jinsi kazi zako unazozifanya. Nashaka saba abantu bari mu buhinga bw'ivyuma. Watu wako kwenye bikunda ko muza kundongera mikrofone samfire muzoba mufashije cyane. Mtutafutie mu minota nk'ibiri. Kwa dakika 2. Imana ibahezagire cyane. Amen. Kandi nimba mutarakizwa muve ngaho mwakiriye Yesu. Kama hamjaokoka Imana nishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Amen. Ubu rero ibikorwa byabo bigiye guca hehe? Hivi kazi zao zinaenda kupitishwa wapi? Raba mugenza uti tegereza urabe. Mwambie ndugu yako angalia vizuri. Haleluya. Amen. Rindira gato mwihweze ki. Subiria kidogo muangalie. Mikrofone sinzi kwa iko wapi? Imana nishimwe cyane. Haleluya. Huyu yaje amekuja arabwira Imana akamwambia Mungu, ati Imana je narasenga. Mungu mimi niliomba. Akazana igikorwa cyo gusenga. Na akaleta kazi ya maombi. Imana iti sawa. Akasema ndio. Iravye ico gikorwa cyo gusenga. Alipoangalia kazi ya maombi ikisanga yarasenze akakuta ameomba muga yasenga n'ubujyaje. Lakini aliomba kwa unafiki. Yasenga n'ubwironi. Aliomba kwa kiburi. Amasengesho yasenga maombi aliyoyaomba yari amasengesho avuga ngo yalikuwa maombi nasema hivi, Mana Mungu abasi banje maadui wangu bahure n'ukuboko kwawe wakutane na mkono wako.
inkoni yawe, wakutane na aya fimbo yako. masengesho nta rukundo ari. Hayo maombi hayana Kuko Yesu upendo, yavuze ngo sababu Mungu mwasi akasema wawe muhezagire, adui yako mbariki. mukanya ndagaruka ku kintu Na nitarudi kwa Imana kitu kingine. izokivuga ati Mungu atakwambia iryo sengesho ugenda rirata hilo ombi lako nikilangalia ntirihuye n'umutima wanjye, halikutani na moyo ntirihuye wangu. n'iryo sengesho wasenze, Yani ombi lako hiyo sinigeze ndaryumva mimi sikulisikia. kuko jewe numva ibihuye n'umutima Mimi wanjye, ninasikia yaliyo sawa na moyo wangu, numva ibihuye n'ukuri kw'Imana. ninasikia yaliyo sawa na ukweli Ati rero wangu. ico gikorwa Sasa hiyo kazi kirahiye, kimeungua, genda. nenda. Imana nidufashe cyane. Mungu atusaidie. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe, Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe. Ati si ivyo gusa, Sio hiyo tu, je naratanze icya cumi. mimi nilitoa cha 10. Imana iravye neza, Mungu akiangalia ikisanga ntiwagitanze kubera uyikunda, akakuta ukutoa cha 10 sababu nampenda ahubwo ni Mungu, kubera pastori yakubwiye ngo utagitanze imivumo izoza, ni sababu ulitoa, sababu mchungaji alikwambia kama utoi utalaaniwa, kubera rero wanka imivumo, sababu haupendi laana, uca uratanga icya cumi. ukatoa cha 10. Ico cya cumi musanzwe ntiwagihaye Imana, Hiyo cha 10 ukimpa Mungu, ahubwo ni nk'agati umupfumu yaguhaye kugira ngo ukingire inyungu zawe. labda hiyo ni dawa mganga wa kienyeji alikuja ili uweze kuzingatia utajiri wako, Kuko ico cya cumi musanzwe ntiwagihaye sababu Imana. chakula cha 10 hiyo kumpa Mungu Wagitanze kugira imivumo ntizoza. ulitoa sababu laana zisije Ende kwako. majambo Imana bavuga ngo imivumo ntizogufata, Muda mwingine Mungu akisema laana hiyo haitakukamata, ntiwosubira kugitanga. hutarudi Nico kuitoa, gituma ashaka kuba watanze amamiliyoni, hata kama umetoa mamilioni. nimba wayatanze kubera itegeko, Kama ulitoa kwa sherti, Imana izovuga ati ivyo bintu ntabyo Mungu nigeze. akasema hayo yote Icya sikuyaona. cumi kigize gute? Cha 10 kimefanyaje? Kirahiye. Kimeferi huko. Gira mugenza uti n'ivya cumi bizosha. Mwambie ndugu yako hata cha 10 kitaungua. Reka ndabibabwire, Acha niwaambie, nimba mutabikora n'umutima w'urukundo, ikiwa hamoyafanya kwa moyo wa upendo, mukabikora kubera gutinya, mnayafanya kwa ajili ya Imana woga, ntizobibahembera. hizo kazi hamtapata Si ivyo gusa, Si hiyo tu, uyu rero ati huyu naye sasa naratanze narubakishije urusengero, nimejenga kanisa. Imana iravye Mungu akiangalia, sanga kwari kugira wiyerekane, Mungu akakuta ulipenda ujionyeshe watu babona yuko ushoboye, waone ya kwamba unaweza. Imana iti Mungu akasema ico gikorwa nacone hiyo kazi ntacyo nzi, naco sijijui, kiragize gute? na hiyo nayo inafanyaje? Guma hamwe mukozi w'Imana. Baki fasi moja. Imana nishimwe cyane. Amen. Si ivyo gusa, Sio tu, uyu nawe ati huyu naye akasema mana n'imisozi naduze, na milima niliyoipanda. Imana ikisanga Mungu akakuta yayiduganye aliipanda ubwibone na kiburi n'ibindi vyaha, na dhambi zingine, Imana ivyo bikorwa ntavyo nzi. hizo zote Mungu hajui. Biba biragize gute? Ikakuwaje? Birahiye. Naungua. Ati Imana si ivyo gusa rero, Akasema Mungu, je nari mu protocol, mimi nilikuwa protocol, ariko Imana iravye lakini Mungu akiangalia isanga ikakuta umutima wabikoranye moyo uliofanya kazi hiyo umutima w'Imana. si moyo wa Imana Mungu. kiravuga ati Mungu akasema nico gikorwa na hiyo protocol kazi hiyo ya protocol kirahiye, inaungua. igikorwa cyo protocol cyahiye, Kazi ya protocol unaungua. mutuzanire iyo ntebe, Mtuletee ile kiti, komeza ukorera Imana, endelea ukimtumikia zanire iyo Mungu. ntebe hano, yishire Leta ngaho, hiyo kiti huku, yishire ngaho, Imana iguhezagire mu weka pale mtumishi wa Mungu. gira mugenza utara cyari ivyizigiro, Mwambie ndugu yako kungali matumaini. mundindire gato, Subiria kidogo. Imana nishimwe. Mungu asifiwe. Ijambo ry'Imana rivuga rero, Neno la Mungu lasema hivi, aba bantu ibikorwa bizosha, hawa watu kazi zitaungua, ntibazoja mu muriro, hawataenda motoni, kuko agakiza ntitugakorera, sababu wokovu hatuihudumii, tugahabwa no kwizera. tunaipewa na imani. Azoca aja mu ijuru nk'uwakijijwe, Ataenda mbinguni kama aliyeokoka, yicare mu ijuru akae mbinguni anezerewe, akifurahi, muge nyuma yiwe lakini nyuma yake nta gikorwa na kimwe kizoba hakuna kazi. ibikorwa vyiwe byose Kazi zote alizozifanya Zarahiye. zimeungua. nico gituma Paulo yandikiye Abikorintho, Ndio maana Paulo akawaambia Wakorintho, ababwira ngo akawaambia hivi, umuntu wese kila mtu asuzume achunguze ingene yubaka jinsi kuri anavyojenga gutanguriro, kwa huyo msingi. umuntu wese asuzume Kila mtu ingene achunguze ariko arakorera Imana, jinsi anatumikia kuko Mungu, ibikorwa bizocishwa mu sababu muriro, kazi zitapitishwa hari motoni. ibizosha, Kuna yatakaoungua hama Imana izocija kundi mukozi na w'Imana. Mungu atakuja kwa mwingine. Haleluya, Haleluya! tudugirize Imana ibiganza, Inueni mikono juu, tuvuge amen. semeni amen. Gira mugenza uti ntusamare. Mwambie ndugu yako si zubai. Imana nishimwe cyane, Mungu asifiwe. Imana nishimwe cyane, Mungu asifiwe. hama izotiza kuraba uyu nawe wa kabiri, Atakuja kumwona huyu mtu naye iraba ugusenga kwiwe, ataona maombi yake. igiye kuraba ugusenga kwiwe, Akiona maombi yake izoca ivuga iti atasema hivi, wasenze neza, uliomba vizuri. haleluya, Haleluya!
warasengeye ibihugu, uliombea nchi, warasengeye abantu bakizwa, uliombea watu waokoke, warasengeye abandi, uliombea wengine, abakwanga ni wabavumye, waliokukataa warabahezagiye, uliwabariki. igikorwa kiwe kizorama, kazi yako itaimarika, ijuru rizocemeza, mbingu itakubali. Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe. Sito gusa, si hayo tu, azoca azovuga ati, atasema hivi, Mana Mungu naratanze mu rushengero, nilitoa kanisa. Imana ibiravye, Mungu akiangalia ati byukuri waratanze, akasema kweli umetoa, watanze kugira ubwami bwanje bwaguka, ili ufalme wangu. Na pastor yakubwiye ati merci, na mchungaji hakukwambia asante, yakubwiye turakoze, hakukwambia asante, ariko wakomeje utanga, lakini uliendelea na kizokwemezwa niki, kazi yake n'ijuru. Haleluya. na mbingu. Imana izocigenda, Mungu ataenda kwa huyu, ati Imana naroye no mu protocol, Mungu nimefanya kazi. Imana yake ni Mungu akiangalia sanga wari mu protocol, atakuta kweli unasenga, atakiliomba, unasenga, unaendelea kuomba. Kuba kuri protocol si kwakira abantu gusa, kuwa share sio kwa watu, no kubasengera na kuwaombea, no kubavugishwa, na kuwatabiria, na kuwaombea. Imana ibiravye, Mungu akiwaangalia anasema kweli, ico gikorwa ndacemeye, hiyo kazi naikubali. aravuga ati Imana si ibyo gusa, akasema Mungu naraduze imisozi, nilipanda milima. Imana icisanga, Mungu akakuta ati byukuri warayiduze kabisa, ulipanda milima, waratanze mu rusengero, ulitoa kanisa, no mu bukene bwawe wagumye utanga, na kwa umaskini wako ulitoa huku katika moyo, kiwe kica kiremeza, kazi yake ikakubali. Haleluya, haleluya. Saka munzanira irya ntebe, Niletea ile kiti, munzanira irya ntebe, basi leta kiti, abavuga mu protocol. Angalia ile igikorwa cyawe wewe kizohava gisa, kazi yako kumenga nukerebutse, mbona hauko makini. Imana nidufashe cyane, Mungu akubali. Ni hano mu izina rya Yesu hishire none benga, jitie huko. Imana nishima cyane, Mungu asifiwe. unone razoca mu ijuru, huyo sasa kaja mbinguni, yicare hama ibikorwa byiwe navyo na kazi zote inyuma yiwe. Haleluya, Imana nishima cyane, Mungu asifiwe. Haleluya, haleluya. protokole kazi rudi hapa, ibikorwa byose byari zile kazi zote rudi hapa. Haleluya, zile kazi zote rudi hapa. Mashimano y'iby'ukuri kungali matumaini, kungali matumaini, haracari ivyizigiro, kungali matumaini. Imana nishimwe. Mungu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. uti haracari ivyizigiro, kungali matumaini. Imana ibahezagire cyane, Mungu awabariki, Imana ibahezagire cyane, Mungu awabariki sana. Ivyo nivyo bikorwa ndabipfurije bene data, hizo ndizo kazi za watarani. Kuraza mukomera amazi, Imana ishimwe cyane. Amen. Aje yatera wariko kizima yagize gute, kuja kichelewa, lakini kira mugenza uti ntacyo bitwaye gushika utevye, haimaanishi kuwa umekuja na kawia, utikizima washitsi, bora umefika. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe. Nenda babaza kino kibazo, niwaulize swali moja. Nimuzi ko hari gisuma cakijwe kigira hamjui kama kuna mnyang'anyi ameokokea msalabani? Kira mugenza uti haracari ivyitsi, mwambie ndugu yako kungali matumaini. Reka tukomera amashimana, makofi mengi kwa Mungu. Dushimire nabo bakozi b'Imana, na tuwashukuru kwa hao watumishi. Umugisha w'Imana ubabeko, baraka za Mungu ziwe kwenu. Ibikorwa by'Imana byanyu ntibizosha, kazi zenu hazitaungua kwa chini. Ndakuze ngo mutobisanga mu ijuru mu izina rya Yesu, mutayakuta mbinguni kwa chini. Ndakuze ngo ntabuzajya muzobakurikira mu izina rya Yesu. Nafsi utawakuta mbinguni. Murabahizi, ninyi murabatsinda, ninyi mungu wa shida. Imana ibahe umugisha, wabariki. Abakeneye kwakira inkomezi z'Imana hiyo muvuge muti amen. Watu ambao wanatarajia abakeneye kwakira ibikorwa bitazosha muvuge amen. Wanaohitaji kazi hazitazoshwa tuvuge tuti haleluya. Simameni, sema amen. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe. Kira mugenza uticara umukozi w'Imana bandaye, mwambie kaa mtumishi wa Mungu aendelee. Imana nishimwe cyane. Amen. Reka tuduge hejuru, acha turudi. Imana nishimwe cyane. Amen. Imana ibahezagire cyane. Yesu, Imana izobasiga amavuta mashasha, watapakaliwa mafuta mapya. Ku munsi w'ejo rero, kesho sasa nzoza nka Samweli, nitakuja kama Samweli yarungitswe mu nzu kwa Isaya, ametumwa kuko hari Dawidi yarateguwe kurobanizwa amavuta, sababu kulikuwa Daudi. Ku munsi w'ejo muzoze mwiteze, kesho mje mkitarajia, muzobona icyo bita ubushobozi bw'Imana, mutaona uwezo wa Mungu, muzobona icyo bita gukora kw'Imana, mutaona mtumishi wa Mungu. Imana izobasiga amavuta. Wengi kesho abakozi b'Imana benshi, watumishi wa Mungu muzotangura gusigura bavuge bati uyu ni wa undi twari tuzi, kuhubiri watauliza uzomenye ko Imana gusiza amavuta, kwa sababu jua ya kwamba utotangura kuvuga ibintu bavuga ati uyu ni wa undi twari tuzi. Anza kuongea, watu watasema. Gira mugenza uti ku munsi w'ejo, sema na mtu useme kesho Samuel azorungikwa kwa Isaya, atatumwa kwa kuko Isaya, hari Dawidi agomba gusigwa amavuta, sababu kuna Daudi atapakaliwa. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki. Reka dukomera amashimana, makofi mengi kwa Bwana. Imana nishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Imana nishimwe cyane. Mungu atukuzwe. Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe. Imana nishimwe cyane. Mungu asifiwe. Muriteze ibizo
ibizoba ku munsi w'ejo. Je, mnatarajia yatakayofanyika kesho? Reka ndabasaba kino kintu. Niwaombe kitu kimoja. Uzoze witeguye kwakira. Muje ukijiandaa kupokea. Maria Magdalena. hari ba Mariya benshi, Kuna wa Maria wengi. yari witwa Mariya Magdalena. Ni Maria Magdalena. urazi cyatumye aba ari we muntu wa mbere aje kuvuga ibijyanye no kuzuka kwa Yesu? Unajua sababu gani akawa wa kwanza kuongea mambo ya ufufuko wa Yesu? Biblia itubwira ngo Biblia inatuambia buri munsi kila siku yamaja no kumva ya Yesu, alikuwa anaenda kwa kaburi ya Yesu yiteze Yesu, akimsubiria kandi Yesu. Yesu yari yapfuye, Na Yesu alikuwa amekufa, mugango yamagenda, lakini kila siku alienda. mugenza utimana yamayishura abantu bafise inyota. Mungu anajibu watu walio na kiu. Imana yamayishura abantu bafise inyota yo kuyirondera. Mungu anajibu watu walio na kiu ya kumtafuta. Abantu bazogira icyo batanye ku munsi w'ejo, Watu ambao watakuwa na jambo wataenda nalo kesho. si abantu baza baje kurorera, Si watu wanakuja abantu kuangalia tu. bazazana umutima wo kuvuga ati nditeze kwa Ni watu watakuja na moyo wa kuchukua na kupokea. kandi Imana nitanga bivanye ngo mbeni ndasengeye. Mungu hatoi kadiri ya mtu anasema ni nani atamwombea. Hari ikibazo bigeze kumbaza, Kuna swali walinioji siku moja. mbega umusore arashobora guhezagira abageni? Je, kijana naweza kubariki ndoa? Sinzi abakozi b'Imana inyishu botanga, Sijui watumishi wa Mungu jibu wanaweza ariko kutoa. tunda afise iyo ntanga nisunze ijambo ry'Imana. Lakini mimi ninajibu kufuatana na neno la Mungu. Muga kugira icyo kibazo tucishure neza, Lakini ile neno ili tuweze kulijibia, cha tubaza natwe kino kibazo. nasi tunauliza swali hili. None umugisha uhabwa n'umuhungu cyangwa uhabwa n'umukobwa cyangwa n'impwemu utanga? Je, baraka inatolewa na kijana au msichana au ni Roho anatoa baraka? Nimba rero umugisha utanga na mpwemu yera, Ikiwa baraka inatoka kwa Roho wa Mungu, mpwemu yera akaba atari umugabo, na Roho wa Mungu si mme, mpwemu yera akaba atari n'umugore, Roho wa Mungu si mke, bisigura ngo umusore mkini kuwa umukozi kijana w'Imana kama mtumishi wa arashobora Mungu guhezagira iki anaweza kufanya nini mu minsi y'imbere? kwa siku za usoni? Jesi ndaba umupasitori, Sijakuwa muga mchungaji, umupasitori ntaragira amahiyari, lakini nimekuwa mchungaji bado sijafanya. abageni nzobarambika ku biganza, Nitawabariki, amavuta y'Imana bajeko, baraka ya Mungu itakuwa juu yao, kandi bazokubaka ziguma. na watajenga vizuri. Erega sije ndabahezagira, Sio mimi ni nitawabariki, umwami w'Imana nkurije wabahe. Roho wa Mungu ndani yangu atawabariki. Bakozi b'Imana, Yesu ashimwe cyane. Amen. None ni mwami hezagira cyangwa ni umuntu aheza? Je, ni Roho wa Mungu anawabariki ama ni mtu anawabariki? Cengira kunishura kino kibazo. Ninaendelea nikijibu swali hilo. Abagore biremerewe ko bigisha mu rusengero? Je, wamama wanakubaliwa kufundisha ndani ya kanisa? Kuko hari abagore batigisha mu rusengero. Kuna sehemu mbalimbali wamama hawaongei. Imana ntiyemera ko abagore bigisha mu Ya rusengero. kwamba Mungu hakubali wamama wafundishe. Mugabo rero hari ikintu twihenda, Lakini kuna jambo tunadanganyika. Yesu bwiwe, Yesu pekee, umuntu wa mbere yatangiye kuvuga ibyo kuzuka kwiwe, mtu wa kwanza aliyoongea mambo ya ufufuko yari n'umugabo, hakuwa mme, yari umugore. alikuwa mke. Rero tuvuze ngo abagore ntibemerewe kuvuga mu rusengero, Tukisema wamama hawakubaliwi kuongea kanisani, tuba tunyuranyije no kuri kw'ijambo ry'Imana. huwa tunaenda kinyume la neno. Rero Paulo yaravyanditse, Sasa Paulo akasema, kubera mu rusengero hari akajagari, sababu kwa kanisa kulikuwa abagore vurugu, ntibubaha abagabo, wake hawakuwa wanaheshimu mugabo akagomba wake, kwigisha mu rusengero. lakini wanapenda kufundisha Rero kanisa. arababwira ati abantu bafise akajagari ntibashobora kwigisha mu rusengero. Basi akasema watu wa vurugu si lazima wafundishe kanisani. Ataravuga rero ati abagore ntimukigishe mu rusengero. Akasema wamama sasa msirudi kufundisha. Mugani yabivuze nko kuvuga ngo abagore bose ntibagomba kuvuga, Sio ya kwamba alisema wamama wote wasiongei kanisani. yari kakemura ikibazo cyari gihari. Alikuwa anatoa mambo mabaya yalikuwa ndani ya kanisa. Gusa nyene Paulo, Huyo Paulo aravuga umugore bita Priscilla, akasema mke anaitwa Priscilla, umukozi w'Imana akomeye cyane, alikuwa mtumishi wa Mungu, yarakoranye na Paulo. alitumika pamoja na Mugenza Paulo. mutaba mama mukorera Imana mu izina rya Yesu. Mwambie nyinyi wamama mtumikie Mungu kwa jina la Yesu. Babwira uti mukorera Imana mu izina rya Yesu. Tumikieni Mungu kwa jina la Yesu. Babwira uti mukorera Imana mu izina rya Mwambie Yesu. tena tumikieni Mungu kwa jina la Yesu. Bwira mugenza uti Imana si ngore kandi Imana si ngabo, Imana ni Imana. Mwambie Mungu si mme wala si mke. Imana ni ishimwe cyane. Amen. Nawe mwijuru mwaza ko Imana izoba yambaye ipantaro. Je, mbinguni Mungu atakuwa na suruali? Hari abashushanije Imana yambaye ikanzu. Kuna watu wamemfanya Mungu kwa mfano wao. Sinzi igereko bari ku, Sijui hiyo maono waliyatosha wapi. ariko reka turangize dusengera. Lakini acha tumalizie tukiomba Mungu. Kaduhaguruka Imana ibahere. Tusimame sote tuombe Mungu awabariki. Nishuye ibibazo byinshi, Nimejibu swali nyingi. Imana ibahezagire Na cyane. Mungu awabariki sana. Mu gatondo hari ikintu nababwiye, Asubuhi kuna jambo nimewambia. wabuvugishwa, Kama unatabiri, uri umupasitori,
kama ni mchungaji, kama ni apostol, tuhurira ku kintu kimwe, tunakutania kwa jambo moja, kubaka ishengero rya Kristo, kujenga kanisa la Kristo. Hari ikintu navuze, kuna jambo nimeongea. Uri prophet kama wewe ni nabii, igikorwa cyawe, kazi yako si ukumisha kumurishurira abantu, sio kila siku kufunulia watu mambo. Bashaka mnyumvirize nini? Napenda niwaambie jambo, sinavuze ngo ugomba kubikora, sio sikusema si lazima uyafanye, nikanavuze ni si ugomba kwamba, lakini nimesema si kazi yako ya kila siku. Munyumve neza rero Imana ibushekeleza sasa vizuri na Mungu awabariki. Hari ikintu kimwe tugomba gukora, kuna kitu tunaenda kufanya. Abandi muhaguruke mtarahaguruka, watu ambao bado hamjasimama simama, bashaka dusengane rino sengero, tuombe pamoja nanyi ombe hili. Bashaka urusubire mwana majambo, urudi maneno haya pale ulipo, ubwire Imana, mwambie Mungu uti data Baba, ndagushimiye na kushukuru kubw'ijambo ryawe, kwa neno lako, ndagushimiye na kushukuru kubw'inyigisho, amafundisho, guhera n'umunsi tangu sasa, ibikorwa nzokora, kazi zote nitafanya, zosuzuma impamvu ndiko ndabikora, nitachunguza roho ninayoitumia, kandi ibikorwa nzokora na kazi nitakazozifanya, ibikorwa bitazosha, ni kazi hazitaungua, ibikorwa nzosanganisha, kazi nitazikuta mbinguni. Reka tuvyakire mu kuvuga mututi amen, tuyapokee kwa kusema amen. Ongea tuvuge tuti amen, semeni tena amen. Ongea tuvuge tuti amen, tena amen. Imani bahezagire cyane, Mungu awabariki sana. Komera amashimana, pigieni makofi mengi Bwana. Umunsi wejo, siku ya kesho, tuzoze mwiteguye, muje mukijiandaa, siku amavuta mashasha ni Imana, pakaliwa mafuta kukimirimo mugiye gukora. Imana bahezagire, kazi nzuri munaenda kufanya. Imana bahumugisha, Mungu awabariki. Amen, amen, amen.